either sitwa usenzie kana ukitetao wekaleta kwa na you ethically ningona ne batone kato katoka twitwe mo sense ya masitwa maito kana twekaleta ito tiwende ningona ethically aingi wa woki tunapata wo sense ya masitwa maito nondo tuthilie the last sitwa tukuite indi anduma muthembo sunu monete na yuthi nana ati natita mu kwatia twale akwithwa na ndembo selembe wa Yehova cha Mwikalile wa witu na mathai maito ndio ndene kwanangika nikuthuka na mwaki no thea kana kiuni kiuku andu na ndini kuthela ni tutuoba tubone na mweso ba ubebe jina la Yesu Kristo. Verse 6 mweya wawo akakwithwa aina kikio the Bible shows wo waekanywani wao wake wo waekanywani wao wake ndane na ola mwao ola ubungu ate we Yehova na niko na nyakanama Athembi maipinda thiu nimele lukasia olawo nimele lukasia chao olawo na tuthiwa va ondo wa katatu na ola ote olungalu ndwa oneka ilomoni siake. Praise the Lord. You libai oneka mundu musio inde Athembi ya maipinda thitha malaki ni andu athioe kumuno mena kwele lucha olawo tamaisi la machao makwani. Are we together? Praise the Lord. Na ondo wakana the Bible says aenda nasia na kwa muone na chao na ulunga lune. Mundu wakwendwa ona Yehova ni wa mwendete ndeto Yesu ni aenda nasia na kwa olongi wanda nasia na Yehova no olongi wanda nasia na Yehova no eta wenoko ona ablam ndenda nasia na Yehova kiwete tu ola wanda nasia na Yehova he walked with the Lord eta wenoko ko libaiba ona nwata mundu kwanza wathenge bala enoko wae na enoko yani atembea na Yehova nginya mabindoka watata kumasia mundu niko kwa tangite okamwa umasia bajita wade chao ngite naende madhumania madhesa kwetha mapikie kwa mundu sumusie madhumania wade chao ngite weza kwetha pastor na chono keteko ningo na witha mawe chono keteko so mudhenome o maluka angwatie chao ngite ngewasingibe twika vinduka nitubikie kwakwa amba unywa chai kwa kabika saa 5 cia utuko ningona chaileu Yehova na Enoko anene ngewasimba chongeleka maipinduka ni mapike tu ni na Enoko weva amguli pawe kata tuike kwa ya chao tuike yangewa ningona paundi baba bike bali vai inde ando wako mayenda na Yehova. Finally the Bible says yulu ando ana Mwikalile woni udhu ni mudhuku libai ola wadhuko mane sa verse 6 akia aliula aingi kuma chao udhukuni. Praise the Lord. Eka kumanisia lakini bado kuthemba ndembo la sielembe wa Yehova undu ndembo sia themba sia wo na ini sia kata ni sia ekewa. Verse 7 nundu ilomo sia muthembi ni sia ele mabinda onde kusuvia umani na andu ni maile kumandha mwiya wakanywani wao wake nundu ni mutumwa wa Yehova wanguthu. Praise the Lord. Hona undu Mwikalile wa muthembi wa ele kwetha Uilyi pastor our friend adandika valua pe nikanda andikwe utondo nakwa neki andika valua pa na balongi waandikitwe mbe wa witano othasi atwenda bazita wena miaka this and this na wena kisomo cha this and this othukumete miaka yana this and this etina wa qualifications madhasia pe ondongi wa moral character ele kwethwa ethiawa moral character na moral character ya muthembi tinova ilomo sithwe cia usubia umani andu methiwe andu ni maile kumandha mwiya wakanywani wa muthembi wiva usu twikuli ulaguo twele kwika hata twele uthiba twele boyata uo ndhe wale kuoneka makanywani wa chao
wa muthembi. Tell your neighbor you are muthembis. You are muthembis. Awe mwa ilomo siaku nisia eleo sobe yao mami. Nando nema ele kumanda mwe yao kanywani wako. Nondo we mutuma wa Yoba wangudho. Hivyo ningependa kukanisha mushene wote katika jina la nani? La Yesu Kristo. Kumangana, kuetangana, kwanze kwekata, kode letaba sia munuka chao. Nzifu. Ngisi mwasa munuka pole. Ndo maza sia isu wale waweta twelanza to. Nondo wele kwekata, wele kuiweta. Itele kumamuka kanyani wa chao. Wa mundu wangai. Praise the Lord. Verse 8 and verse 9. Indi inywe ni mwele lukile kumanziane. Ni mutumete ayingi mekata maluluteka meaone. Ni mudhukitie utianio wali vai easia Yoba wachao. Kondo wa verse 9 nye nakwa na mutuye mamana. Na mwi itheombe wandu meba andu onde. Okwanana na undu mutakwata nzia siakwa. Indi mwethiwa na wendesyo wa andu miaone. Today katika jina la Yesu Kristo na waomba mwisubea dhukumi ala mwithende siakuo. Na mwisubea dhukumi ala mukodha kwenda mukodha kutania. Adhukumi na yuni ngo mwisuba. Please na mutikethu andu maobindia o maundu mathikata. O makithuka nina mwisoba sisi ya dhukumi menu methiawe na kikio nini sino mumanya kana mundu we chao kikio nikana mwamulunga musubia thi kanisa. Praise the Lord. Sisi mwithwa na muthukumi wendete ulauo no lote ulungalu no menete ate we Yoba ani ngomuthangasia mutikethwe maubindia mbona babe asami. Kwanza we musame dhimini kana we no authority ya kuzubiki. Nduzubiki kwa vasta. Edwe mundume kana chao. Mundu moka kwe kathoke. Osia esie. Kana owethoke esie. Praise the Lord. Ndusisye kana vasta. Edwe aindanasia nao. Nangai. Pumukula se vasta. Indi we kowatanisye nao. Nangai. Mundu hawe mekanike. Edwe vasta wakwaliola ando aingi. No muthuku maangai. No mutavanasia ulaugo vasa ndelekeza ewa chao ewa nganani. Praise the Lord. Sisi nikanda mavasta maitu maikele luke na mwisube muno mutikate mavasta swala makwele luka na nikweza monika me popular mavasta makululu tichandwa inge matanise na meo ya Yoba nina mwisube katika jina la Yesu Kristo. Tanisi na mavasta asuka na mumakanye katika jina la Yesu Kristo. Mosisi mavasta ala madhuka sia otianio wona ngai wakwithwa atabanya maobo wiva obo musio nondo mwale akwikau kutikethwa na wesobano kati wenu na ngai omusobanya kethi wao etho vasta no faili moyo kitakwa nangika aiki ni ngomutabia mwesobie muno kini ngomutabia mwesobie muno pe mundu wetawa John Piper ana yolo amavasta madhuku aisie pastor mudhuku ni okanyo wa ngai kwa ikanisa ingendu. Are we together? Kwa tiso kile twe mwamba asia pastor mudhuku ni okanyo wa ngai kwa ikanisa ingendu. Nondo kwanda bie kila kitu Yoba au amunenga pastor vokite uni chao atho pastor mudhuku atho nyweni mwelo ni usililo nitunamuvanie nina kea nini wange wasia campaign na mwingu manzi wandu mazinai mwota ne wana campaign mbingi mukethwa mwilye hu na muna campaign na muthinu bya mundu muthuku nundu wa campaign sieba mukaketha uthuku kwa nundu mwekiata na ni mukulia mwikatweka ni matongwe wa ni mundu muthuku tana nubyo na andu athuku kunake amutha omuthathela onondo ni mwelo no siloweba mwelo no silosu kwa ya kuituka singa kwa ndio kwa bikia bandu asa kwa dando ni mekwe kadhia na Tanzania
Atanzania kaza Tanzania mawetanga wakukuombe. Atanzania meba isiga tebe. Atanzania meba isiga singo so kudhi makanisa la matena Tanzania tadimwe na dhokuma thetawa si Mwikalile si ngengeta. I'm sorry. Asa kudhi nito kwewe ati ndo tuina chao tuina mu Tanzania youth now no ka ba sikando ino ka ba Tanzania amwe na mukululia waka natumia mavindi techao niwethiwe na etu ona nono wetani wana ibetisia chao cha kanisa lakini kubindi tu chao nondo ni moko ndanguma ya chao kwaya kwanza no kiu kwaya alikando mapikando dhiana mane ando 15 onde malika chao kwaya nondo ve chao mu Tanzania indi boko ne batiwe siana siando pau na angi makasi ya wasiana madhewa isio kumbetisi yao disio ila sidawasi ya kidhito my friend walizaliwa wengi ayusu no kani wanga by the way ona payinze ngi ya kwalula ndeto siba no kani wacha tene kila kitu mayoba ngai musio umweka ondu mudhu udhukite tausu ni mo atwa ne numu ene na na no mailo no sililo weba no sililo osu nyenje nako manange wasia mushene wa campaign kunya njuvu wa mundu. Are we together? But you then wa campaign udhoka aba mundu nenu mwasana na mundu wa campaign mundu ni welo tonga mbesa yake ni welo tonga ndaya yake ela ukamweza amumine niye memandhi undu weba ndio maana nimesema pastor mudhuku ni okanyo wanga iko kanisa yethuko so kulo za kwa nithe yumo thona pastor mudhuku wele kwe kulia pastor ni osilulo wanga kana ichafu nani kulo so ni wele kwe kulo pastor akakeka nakeka kwani yeko twikete ngai undu weba kana twete pastor wikete tata wilio na eba wendo kona mwailwe ni okanyo osu then you must speak out okanyo mwele nandi kwa se most strike eba be atongoi makanene na bazita praise the Lord makanene na chao na bazita nani kendo kiwia mwivinde na itu menu maile kelo nando mando na madhana ngika na kuidhuka na nani mwelo nena nginya wese kwethia usilosu angaini weni wabetwa utwawe kundu kungikula wailwe haba nyo modelo ni usililo unakataa katika jina la nani na ndio maana yu asanye manano be watani weba usuni kenda wese kwethia mwetu uunda navi ewe mwene aidolota bazita mama evo Mrs. Mulandi evo mutongo itio azibu Yesu Kristo nya pike itiusu emwevo basta yavuka ata mwevo basta elika yetu ni ata mwevo basta yika mundu mananiki ne na ikwete ne na munube ondo weba osu muongee ukweli otherwise mukificha mwiki badokanywa na Athembi amevo kunidha za malaki hallelujah praise the Lord amen mwikanye na mwilonga na itutu yandu aitu ichao yandu ndo amwe yameno mwako kwithie witukania wekanya mwena u kana labda wekanya mwana u tyo gwende nani ndaya nene kutumeka ninga hiyo kanya mwana u pastor praise the Lord na ukanyo weka hata wevika na basa ayalioka kote watu meona wako da wano biwe kondo we usuoka we wami nawe wao praise the Lord amen. You know we kala ndio kaza jani na dokume we wao wangai nondo ni wa mukanyo kanyo we mwaile mwikete kilende mbumbuku idhembe we yoba omusi yaisi ni kwa Athembi matio dhokuma njako lota we nakuwe njako lota we nawe ai ubindie kuidhoka subiki katika jina la Yesu Kristo enda mutika umaniwe. Let us pray. Nashukuru kwa sababu ya ufunuo wa neno lako. Nikikusihi Bwana wa mabwana, ufikie kutumia viongozi katika kanisa hili ili Bwana waweze kutetea madhabahu yako. Na wao wenyewe Bwana wajiangalie wasiingie katika dhambi pamoja na makuhani ambao umewachagulia kama mapasta katika makanisa, katika kanisa lao la Mwikalile. Hivi Bwana ni kuwakumbusha kuwa wako na wito kutoka kwako. Kuangalia sadaka zako Bwana ziwe za kweli. Kuangalia Bwana madhabahu yako iwe takatifu.
Na hivyo basi kama watafanya hivyo, tazama Bwana, utasikia dua zao. Utafikia kuwasamehea na kuwaponya na kuwafanya huru. Naomba katika jina la Yesu Kristo, Bwana, wasipotoke na ule ukweli. Na Bwana, uovu usiingie wakiangalia ama wakisikia. Ninakusihi ewe Bwana wa mabwana, hebu waweze kusimama na ukweli. Na hivyo basi ni jukumu kubwa umewapatia viongozi ambao wako katika kikundi hiki. Hebu Bwana waimarike juu ya jiwe ambalo ni Yesu Kristo. Na watumiwe na Roho Mtakatifu kuwafikia watu wote, hata pia na mapasta. Wengine ambao kwao watakuwa ni kama watoto ama labda ni ndugu wadogo. Lakini Bwana wawe shupavu, tena wajitie nguvu, ili Bwana waweze kulinda madhabahu yako ambayo iko hapo AIC Mwikalile, kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu Kristo, ili lisifikie kudharauliwa na watu. Utukuzwe milele Mungu uliye hai. Tuomba tukiamini katika jina la Yesu, tuseme amen.